Tahunnya satu. Kerteng pa badukun bat sim bapun. Amen. Rain don ringkat bat pi. Kupara bangit bait baro. Kane kamit kalong kamit kabakentang tam. Nakabenta jongi ki Kristan. Namar day hakane kamit bautray jongi Yesus Kris ulajam nakajingyap siya kajingim. Unta kabalang ke khot kawer yangi kikun jongka shenrang bat kentai kibala sapriang satlak ka perthai bangin yawan ya lumlang ban syarai bat banduai ladang iwan ban penmenta ya kapaskha utrai jongi hagane karukom da kabasngap ya kaktin jongu bada kabale niam ya kajing maya jongu tingin sadon jingkermen kabatikna ban yo bentalem haga jingjob jongu ya kajingiyam bat ban im hau kum kiku nublay. Menta pa tuleng do ursa kerko ya kading kabang ikot kading batumay. Tong ini aduai. Ko blay me baling bau kun jong me melai hekiri unget kading jong kajing syai jong me. Tupen kut ya kane kading kebatumai ngiduai batu ai badakani kasikrau paskha en penrehem kumta hangi ya kajing ang nud bakenja beneng bangin poi sya kajing kemen jong kajing syai bam jukut dakido nud bapen kut bat kibasmur da upris utrai jongi Amen. Tuleng do menta ursa proy ya katari yaw e o mombati paskha. ukris menin bat menta ubasdang bat ubam jukut u alpha bat u omega baro kapor kadai kajong u baro kijuk hau kanlong kaburam bat kabor lengba kijuk baro bat sijunom baro lang Amen. Menta pa tuleng do sa boy kisantli kisembod hop ibapen pao ya kisantli ki jingmong jong Jisu. da kijing mong jong u kibakhoy bat kibakrau buram to ukris utrai uniada yangi bat unri khop yangi barok lang Amen. Menta pa tuleng do unsa thang yaw ne ummati na kani kading baladep karko. Kani kading kalong kadur kadar jong ublay ubaay ya kading im yaw Jisu. Ummati paskha ushim ya kadur kadar jong Jisu.
Mentapat ke jubab jong pi ke salong ke jing sngongo yong bleng serwai lang. To ka jing syai jong Chris ubalami pat hakaburam kan bekran ia ka jing dum na kido anut bat ki jing mut jing perkhat jongi. Baru lang. Amen. Kajing shayu Chris. Barolang. Kajing shayu yaulay. Ibadon hajan kilaban tang no mentano ne momati paskha. Beno ibadon apsebe ibadon hajan. Ya ailang. Ngesam apsyang isadan kiu shito shito shito. Right ben kiu ding dor shito ngesam. Kajing shayu Chris. Kajing sngongo yaulay. Lain ti. Kajing shayu Chris. Kajing sngongo yaulay. Shakmen tok yangel ki shakri jong bleken shakmen. Toka turoi jong ya jing penim. Kan sawajam ya ka jing jong usim bakrau jong i. Tokmen toka kendau kan kemen. Kat baga buram ka pendap ya ka. Kapanay na kajing siya'y nausibong jukut jongka. Teki saudong jongka kandaw kinmen. Bagitip ya kajing kut jong kajing. Yaw sibat kajing dum. Turisa kemen kukmi. Kukakmi balang bukan risa kemen. Balapin iping nakalili. Kaburom jong u. Tuka dega ing gentang kan kenyu raka jingmen. Bala pendap raka sur macam kipat penriu. Nama kata kepala baida. Raka bayeng raka burom baiping jom kecing syai bapui. Tuduai batna hakerpa depi. Ya kecing isnei jom glei badun bortam. Bamau watlangang long bebit. Ulaman banyeulang yang hapdeng kilengdo. Unthe sei hanga ya kecing syai baklem ka serniu jongku. Bahkan dukla bangan dukla banwai ya kecing yaro pacanai jong une umambati. Utrai undan rengkat bapi.
yu yau trai ken ra du lei jong yi kalong shisha ka badai hok bat badai bare ka jingi bashir ham jong ga nur bat ka mansir bare ka jing shakri bashir ham jong ga sur jong yi banya ro aya ublei jong yi ubang yi ukba bahalor tam bariau Yesus Kristus utra jong yi ukun jong ukun ba marwe jong ubana ka benta jong yi ulasiu ya kuna wadam haupa bam juku bare ka baklei ala kasna marendor jong hi ulanya penku ya kadak jong ka jinglong pop jong yi namen handai kineken kilong kijing khawai jong ka paskha ha ka balaknya ya ukun lambrot bashisha bat ba marwe ubagas nam jong ulapan sle hakiri shot jingkan jong kiriungen kane kalong kami men bashisin melayalam yakik pat kemen jongi kikunu Israel naga jinglong merau ha ijim bat melapnya yaki leng baga duria basau klemji kikjan kane kalong kami kepada uri shooting kalapai kerja kajing dum jom kapong kane kalong kami bawan mentaru hasat lak kapurtai kapenya klan yang kibiunge Kristan nakajing thala purtai badya kajing dum jom kapo nakabaya lam yaki sakajing ayai bad penya so yaki baki baku jomu kane kalong kami habau Kris ulat khat yakinar patok jong kajing yang bad ulami padon burom naga jamra kajing kayangi kalong lekno ei ladam shem rasius pa yangi kajing pela jong kajing sumar jong meyangi kojing jing sebun baam la teu bang sius pa yang umrau melai tia la ukun kopop bapendon kam sisa jong u adam balapen jot thiau da kajing ya kwe kajing tam sneng basum kabalapen yo ayakat une nong sispa ubakrau badu badon burom komit balakul khushisha kababidor marwe bantip ya kapor pertikentang ya kaba Kris ulami patna kanyamran kane kalong kami syapang kabalat ho kami kan sapen syai kum kamensni kabataba kalong kami nakabenta jonga bat kabadap da kajing men kabor penku jong kane kami kabekra dia kajing beman kasatku ya kapong kapenio biang ya kajing lui kibalak kelan bat kajing kemen hakibayam siausi kapen hekra ya kajing yesun kawan lam ya kajing suk bat kapen kelon ya kibak raubon hakane kami jong kajing ayai jong me kupa baku Kemudian ia uni membeti kajing turwa basyongkun kakam jong kingap bat dikti kisakri jong me kajing kenyajan mi jong kajing yaro kane kajing ai naga balang baku jong me Henry mentang itip ya kajing yaro ya uni urishon uba gading bame jong u keklang naga benta kaburong ublei kading ya kabalap ya naga ding naga pelya ding babun
Ben ban kam jurna jing shai ke ba ai lem ya ka jing shai jong ka nama lapsa ya ka da ka ting ba bala sei da ka ngap kmi ban thau ya jing shai ba ko do ka ne ko mi bala ka khu shisha ka ba ki jong ka bnen ki ap te ba ki to ki jong ka kendau ki jong blei bat ki jong briu nama kata kutrai kerpad yamin bam ni umambati ya wala penlang baku syaga buram ka kerteng jong min shu banjok tiaw ya ki jing dum jong kami to pdang ya hukum ka jing terwa yubi ba ai ba un shai lang bat ka jing shai ka bneng to ai ban sham da ulus tem ba kani ka tuliding ka badang me uta ulus te pamarwe ubum jusem ukres ukun jong me uba anda ulawan shai ulawan pai na kahima jong ka jing yam ula shat yala ka jing shai bajai jai haki ben riu baro badu im badu senshar junam la junam No ekimom beti ban ngenyeshon bat nam tapat Mentang yang pendek no ekimom beti ban ngenyeshon bat nam tapat yang sesngap yang jing pule na kejutan kabarin itu kinom pule impre ya lagi na keberta jing pule kat komala ya ti dan Bastam, ublei matau ni dinai pada kido. Kakidau peranong kabaklan dum bat kabasuda. Bat kejindung peratap hidup yang kedua ba. Bat mensi ublei laki halon aslan kido. Bat ublei laon, tolong kejinjang. Bat kejinjang kalalong. Ublei melalui bat kejinjang kalalong kababham. Kung tao blay lampen na klat ya lechinchay na kachito. Blay lamkhot ya lechinchay kasni bat ya lechito lamkhot kami. Kung tao lawan kaparadwe bat kapur kastan shifni. Bat blay laon tolong kasahit beneng hapadai kium bat tekan klat kium na kium. Kung tao blay ulang ya kasahit benay. Bat ulang klat ya ki balabran kapo kasahit benay. Na ki ki bahalor kasahit benay. Te kanalong kung tao. Blay ulang khat benay kasahit benay. Kung tao lawan ka permit. Bat labot sa kastan. Kasni kabaan. Bat blay laong. Toki hakrum kibenay, kinyalung lang si jaka, bato en pao karingkew, te kalalong kumta. Ublay lokhat ya kata karingkew, kahindaw badikium kibayalung lang, bat lokhat ya ka duyaw. Bat ublay na yui makalalong kababha, ublay laong, to kahindaw katuni jintong, ikan jadi di bapeni sembah, mat iding so di bapeni so di badan sembah, hala kajat haka hindo. Te kadalong unta. Kakhindo kalapeni ijing tu, ikan jadi di bapeni sembah, katkum na kajat, mat iding so di badan sembah, hala kajat. Bat ublay melayui bakalalong kababha. Kumta lawan ke permit panabot sa kastan kasini kabalay. Bat ublay laon to pindon kichinsya kasayit panay iban penklar ya kasini na kaniyet bat ay bakindong
Ijin kedau yaki ayam, yaki seni berkesenan. Ban ai kelong ijin syai akan sahit ibnai, ban tin syai halor terkendau. Te kalalong kuntai. Ban blei la thau yaki arteli ijin syai kebakrau, ijin syai kebakam krau ban sen syai lesi, ijin syai kebakam red ban sen syai lesi, ula thau pat saya iklu. Ban blei la bu yaki akan sahit ibnai, ban ai jin syai terkendau, ban sen syai halor kasni ban halor kami. Ban pen klat yaka jin syai na kacingkum. Je ublei la yui makalalong kababha. Kumta lawan ke premier ban tabut sakasdan kasni kabasau. Ban ublei la on. Toki kin boy na ki kenjan jen thau ki bain. Bat toki siru ki ye her halor ka kendau hakan lain kasahit ki belai. Kumta ublei la thau ki sen du yau ki bakrau. Bat ye ki kenjan bain bapa baro. Ki baboy ki hala kajai kajai. Bat ye ki kenjan sim baro ki baran thapnya hala kajai kajai. Je ublei la yui bakalalong kababha. Bat ublei la kerkuye ki uang. To nang kha bat to nang roy. To pendak ye ki habidu yau. Bat to ki sen nang roy halor terkendau. Kumta lawan keperluan bat labut sakasdan kasni kebasan. Bat ublei la on. To kendau kan peni ijin thau bain hala kajai kajai. Ijin pri ikenja bapa bat ki marat kendau hala kajai kajai. Ti kalolong kumta. Bat ublei la thau ki marat kendau hala kajai kajai. Bat ijin pri hala kajai kajai. Bat yak ikenja bapa halor kendau hala kajai kajai. Je ublei ulayui bakalalong kababha. Nang ta ublei ulang. Jongnya thau ubriu akado jongi akajinga senre lagi. Bat ai kenong kenra halor kiduka dokha kadriya. Bat halor kisen kasui. Halor kijendri bat halor kakendau baro. Bat halor kikenja bapar baro ki bapar halor kakendau. Kumta ublei la thau ubriu hakado jongi. Hakado ublei ken la thau senrang bat kenthai ula thau yaki. Bat ublei ula kerku yaki. Bat ublei ula ong yaki. To nang kha bat nang roy. To pendam ye kendau bat to pendam ye ta. Bat to long kenra halor bidok kha kadu yau. Bat halor ki sen kasui. Bat halor ki kenja bain baki halor kendau. Bat ublei ula ong. Hakli nga ai pi yo kenja ding baru ubapani sembai kat badon masla kendau baru kowe badya kenja ding baru badon sembai hau so tu pinsa pelong jen bam yaki hakimat baru ka kendau hakisim baru ibahasui haki kenja papar baru ono ka kendau badhaki badon jing baru ding. Kalau ai terjadi jenam baru balong jembah. Te kalau kumta. Te ublei layu iya ki ke baru baulah thau. Bata sisa baru kalau kebahas sibune. Kumta lawan keperluan barbabut takastan kasih lahir. Kumta pendek lalong sedang dikendali mata kidau. But yet judging how baro. They have a sini bahinyo, blame la pendat ya la kakam. Ba udale, ba la shonghat ka sini bahinyo, na kakam baro ba udale. Takti jongtara. Like song.
Blei me vrathau riu hakurkom mapala Badu plastiu spaya u hakurkom kapapam pala shushu To ayang kirpat bangin penskem yala kejingmut Persya kejing kering jong kapom Bangin nuk dawa banpoi sya kejing kemen junong Dau Kris sutrai jongi Na kitab Genesis. Hatito kisni ublay ulatan ju yaw Abraham bat ulaong hau o Abraham ula juba hanggi ngalong ulaong to shim yaw kon jongki yaw kon mamarwe jongki u Isa yaw ba ki bat kilet syakari Moria bat ketua yaw u hangta kung kacinterwa hang halor uway na hilong ubangan sa kadawiti. Enda kilapoy sa katsaka ba ublay ulang kadaw hapu, u Abraham ulatay kaduan hangta, bat ulabu bet ya kita kiding halor jongka. Namta u Abraham ulakkener yalakati, bat ulasim ya katari ban beriap ya ukun jongku. Henry u angal utara ilokot ya u na beneng bat uloong ko Abraham te ulaki hangi madon uloong wat tak ti ya ukna lanele ya u naba menta matip bat hisyatin ya ublay haba yo i bapimbenur ya ukun jongki ya ukun magwe jongki na kabenta jongan Keu Abraham ulakmi ilakmat bat ulapet bat hatmi shadir jong u ladon uwei ulang berat ubasok sakut kireng hatun ramling bat u Abraham ulalet bat ulashim ya uta ulang berat bat ulakerwa ya u kum ujin kinyat hang hatajaka ukun jong u Keu angal utara ulakot yaw Abraham sa sisir na beneng bat ulaong. Daladei ngalasmay uong utara na marba kilale ya kane bat kimsyam na benur ya ukun jongki ya ukun marwe jongki ngankan ku ya ki da shisha bat ngankan roy ukun kisil jongki kat iklor ka beneng bat katusya ubadon harut buriyaw. Batikun kikse jongki kinsakmi ya berkedok kinongsun jongki badatikun kikse jongki ijab benre waro hakapertai kinsakku ya lage namar ba kilakongu ya kaktien jonga kaktien jong ukra Kublai kupa balor tam jong kiriungen me belapen roy ikun jong kejikular jong me
Daga bathe kerhai kejingai jong kejing long kunting hasat lak kaforte baro badling ba jong kani kepaskha mela penlong yau syakri jong riu Abraham pa gijat penriu baro kumba mela smai menon doai gerpat bagi pa jong me kinla banyo rung dak babitor Shaka jingai, shaka bamikot yaki, dau grace sutrai jongi. Amen. Namar kali jing pude, kam jude ban pendu yaka. Namar kali kecil pude, kapen kelma yaki kapak krisma kabamani nilayo. Pematipai Israel dia nyelma. Kata keduriau, iyo negara baptisma jogi, demiru iyo di baptisma jogi. Kita Exodus. Hakikat ismi utara berkan Moses. Balai dia bertanya, hukum kehidupan Israel berkenaan dan kaya sekman. Torah Israel Yahudi dulu jogi. Batuk kenal dia lagi alor keduriau. Batuk dia kita arliam. Kenang kehidupan Israel tinyo ya alor keduriau. Kabar kang yang bang keduriau. Manpen ruhi kat ikinong Egypt bagian buat siya ikinadian. Baghanta man sayo burong halwa ruharo badbaro pajo. Ikali tmajo bad kinong siyang kulayo kukta kinong Egypt yang setip bangalang utray. Habang layo burong halwa ruharo halwa ikali tmajo bad halwa kinong siyang kulayo. Tewangan jong blay bayat bajugan hikmat patba Israel ulah telaja kabat ulah lesha din jongi bab ulisha do ulah telaja ka hikmat jongi bab ulah yang shadin jongi uyang badan kipat Egypt bab kipat Israel baladon lo batajindum badamir talalek lan nadam bayatur shajan jonglo jonglo baroshiye Moses te ulah kenaya ulah kekian ulah keduriau. Uterai pat ulah kenyak jadian. Yang keduriau dalam leher ini kebajur baru seniat. Bat ulah penolongnya keduriau kekindau yang bat lakhaan yang yehium. Te kipat Israel kilalek sedang keduriau menolak kekindau kebatkan. Kiumpat kilayang tung kekendro yaki syakaman bersedang jongki. Kinong Egypt kilabe yakinadian bakilaya buat yaki syakdan keduriau baru kiulai haro ikali tmajo bat kinong syang ulai te hagajin ahmustat utrai na ulisatian bat ulisat ro ulapet yaki pat Egypt bat ulapet rumah yaki pat Egypt daga bapun sakut yaki syakdan ikali tmahadu bagi melayashu kumsaki Nong Egypt kilaya om. Yang dihadno anak mat Israel. Nabau Israel ulayale na kabantan jong ipersa Egypt. Teo Israel om Moses. To kenaya kalakti ang mga kaduriyaw. Karang mga kaduriyaw kaliwa talak ikinong Egypt. Jadi kali himajong di badai kinong siyong kulay. Kung tao Moses ulang kenaya kalakti halawang kaduriyaw. Bat kaduriyaw kalakuit siya lang kajata anda mustad. Bat kinong Egypt kilahir yak bet-bet syaka. Bat utray kalakenda ikinong Egypt hakadang kaduriyaw. Kiung kilawang kai bat kilatelag ikikalihma. Yakinong siyang kulay pada dipajang harong kila ibalabuat yaki sa duriyaw. Watang uway na kiru umsamad. Hendray ipat Israel kilayat hakakendaw kabarakyan. Dan bala duriyaw. Kiung kiyang kung kakendro yaki siya kaman bersekadiyang jungki. Kung tao utral ulang pelaj yaki Israel, hakatakas ni na nagkilong kinong Egypt. Pag Israel, nilayoi, yaki kinong Egypt, bagkikiyayang harod duriyaw. Teki Israel nilayoi, yakakamhala ba utral na layak siya kinong Egypt. Hanggang ipadba kinasyatin yung Israel. Ilalay ang utray, berhaw siya Kristo Moses. Te Moses berkipat
Anwai ukrai, namaga ulajab dan kurang. Ya ukulai berunang syok kulai, ulabrat ako uriau. Kakien jok ukrai. Kalau kita pula kita boleh oleh di Israel, orang balai boleh di negeri orang. Kunyadwai Kublai me ubaya ki kampla jome kibab menbarin yo iba kidam tenshanya ki po jomiru namaria kata kawamela ai hakawe gajat penriu haba dakabor jonggat ketika monjong me lapelai yaki naga jisha ban ben yusim haru menta mela penlong yaka kum kajing penim ya gijat penriu baro tuai babaro haka perthei injam syaga jinglong kikun Abraham batsya kaburam upat Israel Thou Christus try to me. Sang isikan oleh turupan. Kaktiin jong try kelakaran hana. Kuhun ubriu menpagi Israel kilang syong hagami na jong. Kilapat nit yaka kagirukom belit. Pat girukom le jong ki. Kumta manat hereki ya kecimpi tangan jonga. Namal kesenam bagi lapin play hagari. Namal kibri kau dan iba lapin bit yaka. Nalapin seprat yaki habden kicai pemriu. Bagi lasya pin seprat hagal leng kibri. Kakum kerupong il joki, bagi kam joki nalapin ren yaki. Hindrei haba kilale sya kicai pemriu. Kat syaba kile lapin jaru rom yakal den bahuy jonga. Hadu bagi beliau kia ong syapang joki. Kini kilong ki beliau jong try. Hindrei kila levan nino na kari jongu. Hindrei kaslo puswai na kabunta kakerteng bahuy jonga. Ya kabaki Israel kila punja buwa. Hapden kicay beliau kat syaba kile. Te punta. Tu ong hai Israel. Kumni uong utray ibre. Kata kabahan le katong na kabunta jongki. Ko Israel. Hindrei na kabunta kakerteng bahuy jonga. Ya kapam lapun sabuwa, habden kicay beliau kat syaba bile. Banan sa pinsan ya kacingkuy jong kerteng bahuy jonga. Ya kipalapun sabuwa, habden kicay beliau. Badya kapam lapun sabuwa, habden jongki. Bad kicay beliau kisatit pangalong utray, uong utray bile. Haba Dapihi ngapinsan ya kacingkuy jonga, hakmat jongki. Habang sa shinyepi na kicay beliau, bat nandung lang yepi na bawa kiri. Bat nanelang yepi siya kari jongpihi. Nga sa sanray yepi na buong papuy, bat pinsapuy na bawa kicing bongpuy jongpi. Bat nabawa kibrithaw jongpi, ngan sa bituy yepi. Kadadua kabatamay ngan sa ayapi, bat kamansir kabatamay ngan sa tep hapi.
nasa wikno na lumetsong pi, ya kadodot mau, bat nasa aya pi, ta kadodot bre. Nasa dhat ta kamusim chonga hapi, bat nasa pay ba pinrakiya ki ay chonga, bat pin pikir dan suma ni grupun chonga. Pin sa shonga kawi kabang na ay part men chong pi, bat pin sa long ki par chonga, bat nalong ublay chong pi. 15 chong try. Nhớ ở lại. Kublay me bala haki ar teligi jutang me kai yangi ban penenta ya sakramen Paskha tuai bangilla ban siotu ya gajing snei jong me bagumta na gajing pediang ya gajing ai jong me hakane kami en penskem ya gajing kermen ya gajing ai ki bang zaman Dau Kristu trai jongi. Hadir kijik pulih ujutam kabarim kebagi syom baroshimi dekomta kirsarwai kijikruai gorami oplay shajiram. Hakani kemir Mr. Thami Timombati kabagi darwai gorami oplay shajiram. Apo keduan yang setia di kebeji kepada makna syekri tuan kesetia di kebeji keberi kepo ane kesaudong keduan malu lendo mustapensi JUB yang kene keduan bagi kecil kemen mani serwai baru kecil ruai kurang yo le sejrom bagi serwai shu adi kisau posmi mental kecil kemen ini syim yang kesor JUB Life pa sa bumi. Yeah.
yang bersyakawana ke jing ko blai paskal nakikmat kiwa tumen nakikmat kiwa po sama ke paskal usuk ya pi baro paskal usuk paskal usuk Hadirin kena kicing aku blai paskal ulenda ulsa lumlang ya kicing duai baro agar ikupor pada din kena kicing duai at sabot ang kicing puning kapanek kompat na nagjutan kabasamay. Ya duai kublai kabor gumjukala bat kajishai kabame junam tebet isnei aka sakramen berpela kabadei kabalang baro kawe batu pentrai kam jai jai kajing penim yau briu kabame lasandu nadu bom jukun tuai baga perthai baro kawe kantip badyo i ya kata kalapan kelan laki biang ya kata kabarim lapan temai biang bad ya kata ke bikin pai biang sya kajing ai jing janai leng ba pres ubalami bat kilong ubaim baru basan syar junam la junam Paulus buku syarif Kristen Kopara yang ibaro kibat baptis Paulus Kristus tapi baptis syar kesinyap tentu amal kata dah baptisma Teplang ini ba usah kesinyap Pakunta kumbala tulipat jauh Kris na kesinyap dah kaburam pa ngirung induk yad ha kajing kumai jauh kajing Nambala da lapunya soalan ini betul ha kajing bakum kajang Tidak sisa lapunya soalan ini betul ha kajing ipat bakum kajang Nitip bayau beliau berjungi lasan kenalan betul kenal ban penduduk no ya kemes bakop ban bagi manusia temerasu hak bakop naba yauta ubalayak lapelaj na bakop tira dag na yak lang betul tira dag na yak lang betul Kris ningit bangin sa imro ringkat betul Nabangitip bahawa Kris yang ubah lapipat na kajinyap ang yap sila. Kajinyap kamdan borsu halor jambu. Kajinyap kaba ulayap kalau kajinyap do ya kapot. Batay sisinyap henry kajinyam bawim kalau kajinyam ha ulay. Unta pide minyo ilade kibalayap do ya kapot. Henry Ibrahim how play how Kris issue. 15 John Putra. Yeah.
God but me. Touching puli nag-gospel bukod kat kong umatayos. Kendadalan kasabat. Abadang syu bermut berget agas ni nengkong jong ketayo. Kamaria Magdalena bakiwaypat. Kamaria ilalekpek yagicinta. Teknik lakhew jumay o bajur. Nabaw angel jong try ulawan gyar na bineng. Ulawan bat ulapen telunyo mau. Bat ulasyong halon jong u. Kadur kadar jong u lakom kaleli. Bagijan jong u kilali kom kayon. Banamar kicing syepting yo u. Inong ap karot kilayak yo. Bat kilalong kom kilayak. Tewangel ulaong hakikente. Wat syepting. Nabangatip bapiyawan yo Jisu. Obalasa narna. Omdan hangni. Naba ulamipan. Komta ulaon, ali, topek yakachakang, hataba ulatya. Nanta kilet bran, bagatu agisenran joko, baulamipan na kechinya. Banakmi, udang lekmenta sa Galilea, aswa chompi. Pinsayu iya o handa. Hakmi, Naladat yacho hapi. Komta kilami kenran nagijittem nagijik tieng bagijik kaman kabadraw. Bat kilamare banacho agisenran jomu. Tiya kami ujisu ulayakendo batki bat ulawang kuble. Bat kilawan sechan bat kilabat kikijat jomu. Bat kilamani yo. Teu Jisu laong aki wat syepti kelek banyato aki para jonga bakilek syakali laya bakil sayoi yana hanta. God gospel John Neutron. The gospel inside the function of Pascal Eli Rangba Leo Mary Sister Padipi ki padu mulai hagane kasih hagane kajanbi hagabat kumbalong len ki apostol pangiru ya ab ya kita kami Petrus Isenran baru ila ab kami nanti kena kasih nama ikan mau dengong wat kibarisir ikan mau dengong o jisuong man sa lipat atas ni kabalay tipunta ki ab dengong de ios ngau na dun kecil pulih maringkom kitab Genesis Blay ulat hau ya pertei ulat hau ke baro nak bata jami berkatu kawai ulaong ba baro kilong diberha tila ban kelipat balai baka pertei kasih tada ulai ulat hau ke baro diberha balai baka pertei kasih kada gitu gitu banangta ulai ulat kerku kerdo ayati ulat kerku kerdo ayati badula ai sakawai ki ai kata dei kamon ke balai dulu badai nama kata kamon ke balai dulu kasdang panrong kepok aku mesin itu beri
Pananda ter beriu laha kapop play labu ya kejingkulan yang kami beli. Mental yang keliya pi ke kapop paningkong kapop adang ban ke ini dilale. Ladang keli kita baru-baru ini juga minong ke kapop paningkong bakilabang Dayem kapop kemaningkong ko adang bakiim kulale kamdin pagilabang yoso wat ngapa jadi orang bangai kai bakla kapop kemaningkong bagilale kolong bang iklet yang hari yang ke identity ke mau blay la ayaki lada kiket mau bayana ulay la ay kadur jong ka identity jong hanga kinong ba mi so kinong ba rey na balay bakiklet no iya kata ka identity ke bau blay la ay iba mi so pat kijing ba jong ki so keperlong pop ndey tang yiti yang ilang ba men para mga mopi kirang ba kilong kami abang iklet ialah kajong ka identity sebelum yang panggil ko perkhat ada samla ani ka samla abang iklet ialah di ya kadur ko blay la ayana ya kerdan ko blay la ayana iklet ya kata ni selek ko ladang ikin mau ngilang lek ko haga tayo meningkong Katayo menentukan jong keporlen, bikin mau, uksu dia kenduk pada Yesus. Rei atau Yesus bang, ungai dia dari percaya, ungai. Amar balai, Yesus kan mau dengan ngadon ke identiti jonga, abang awan seperti. Upa jonga wala ay kata ke identiti, badalai lei, nganom sengap, ya kesu jong uksu. Kadang usul jenam lah, balai kalau Yesus kenal gunung yang kita kaya di Yesus. Manga, mapi, mangilang baro, dan mengingatkan mau ialah dia kata kaya di Yesus ini kau boleh lah air, minum lah kau. Isi bersoy kelak baruan lagi hajar tulis minit, dari minum lah kau. Ikut sama lagi kita mau yang sedang kami ba minum lah kau. Kirang ba la da kiket mau yang kamaram jogi kum long ba kinong le ko ilong kami da kiket mau kamaram jogi kum kinong le ko lane laban nong mga mapi mangi badan hande baro ada kiket mau ngin of le ko dalile dan dapat ni jam sagajin play baar play yo man kerku ya kita tiba ya jutan badna Ankerku menurut ubat Abraham ubat yang tangwat lalu ni man duno yang kunjungu dari Abu Blay pan dari man air dari Blay pan dari Blay pan Shimda Blay pan Abraham air kejing kloy yang Abraham bantuai atau kunjungu Blay om nado kata kasni ankerku yame jadi kun diksiu jome lebih kun jadi keluar sebenarnya siap arus kedua ya pas kebalai kumpulin nah kita harus kepentingan mau ini cuma kata dia kelak kebau Blay layanan di Israel nari Egypt tapi pek dia kemam trong Middle East ini kemudian dia nanti masuk kemudian bayar shortcut na Egypt sa Israel kadai dia di berkelain kementar kejaga kalau Fatimah boleh bayar mantan kita diberi boleh bayar kita South Muslim banyak don kibabmu don kibabang seneng bas kumta terter Rai Blay tu letak nang lagi banyak bagi suku. Nanti Iwan sekitar Ezekiel namanya serupa. Hadin bau Blay letak tunjuk yang diberiu.
Ikan mau dia yang na Egypt Bangladesh sekali belakular buat lagi letam seneng buat lagi kelayap nama bulai ayla baginya ibu kitsen bakunta ter hadin bulai lagi ia kata Allah abian kata kala abian nama bulai sempat ia kebala seneu peniap ia kebala seneu bulai Usau ia kata, beri umlah mengkelai kata, beri umlah. Nama kata kejilang beri jemu kebetulan, kejilang beri jemu kebetulan berhakasna nama do beri umlah. Belai om bunda mana mulai syurutan rei, ngan sendiri ia pi dah kata man penku ia pi. Panterda dan kawan sekitar macam Paniyo singaw wag tentang matmay ulay upha ayano lepha syu daw prophet lepha daw kun lanyong utra jungi Yesus Kristus ulawan syaka perthai namar balay mansum thu ulay lepha lanyong kun anak uyo anis ban penrem rei ban penkesan yang kau bumi namar balay Ublay karo sikata uwan hagadu yung kinong itu lupa. Uwan hagadu yung kibriw baper. Ikiner kita kibriw isyukren. Ublay yung sonfu ya kata kajinglong yung briw. Henry nanta uwan kakadu yung ukun yung uhi. Pada waktu suwan mikai ialah ukot ya kinong pok. Boleh gospel baru kawai dihamlam bahawa Yesus penerima yang nampak. Umar balai Yesus dalam pong ni kita jumlah beriu, usnya untuk syai. Katno galong kabae, katno galong kabae. Ikwa balai bahang terkasni, la syai la along dia terjadi. Ngilarai put hagas put Friday bang ngilam lek pop shoot. Easter Monday ngilalek pop. Kata kedai jumlah beriu. Nada kata daw Yesus wan kenang siapa percaya baut suatu hadup kat no kata kejulong beriu. Siti sebagai guru kaum syab pensoy utangan udah ditisnya ubalo kumuberiu tang batang kawai umlek ko. Pagkali kita kapi keba ni ap nanti kemudian kumparan. Ya udah utrai jumi Yesus Kristus Bulan liban, bandra abiang nak kata jadi lompok jongi, bankin tiubiang nak kata jadi lompok jongi, syar jadi lompok. Karena kedai kami kebangi ap, nak kata kadau, idai mankeli halale, nak kedai kadau madan hangni nama berempat awang ba nyabiawan boro. Madan hangni nama ba kedai ke sini kebangi haban yawan. Nengawan hamni nakai kadau, kita iman keli. Kelak pule ne, kelak yosnya begitu pule bentar beber. Nakai kadau madan hamni kumuran ba, kumulong pa, kumkelong kemi, kumiful sama. Nakai kadau madan hamni. Balai madan hamni, akan dikejaga. Itu begitu pule beber, kelak pakai ni. Nakai kadau mawan akan dikejaga. Agawai kesini, way lendo oleh jino hospital. Mereka oleh jino jombu, way kendu ya way beriu, bersyukli way jingkli bau punjan, balai bau balai, way nak ni kejimpang. Ngadai beriu bak kia ya kamris ya kumu Kristen, ngadai beriu bak kia lah kejingai, ngadai beriu bayarap ya kabalan, balai balai ayat ni. Kau itu orang laban geli pak geli geli ya umlele laban geli ilayo siau ngit haidi biang hagas itu di menen disuang nong kupa balai ke ino yang balai snapjar umba balai snapjar Klaim juga wat sikentin Henry uap yang kata kasih
up ya kata kapor kebabiang na kabenta jong kumjuru haba ulay usap ya kajing jubab ya ni gumen kupara idai ban kenmau ulay up ya kata kapor jong na kabenta jong pun ba niwan hamne la kajong kajing dan na pren jong bawan hop ban le purom ya kaneka mi pasha dan nama napring jungi pasyuhat dan pandai berukom dan napring jungi bawah na sipun ba kijingnya di pangikit nanti ga daw simet ane ga malayi masam iwan na kata ban up iwan na kata ban pensngeu haulay bang iwan na kami nama pulah ulawan ban kitno ikipop jong kata pertai par iwan na kata kejumut dan napring jungi bakia Gimana kisnem kita kisnem ikit ikit kijingnya itu iwan kenang kena kami iwan kenang ban saki ya kena kami mau bangalong ke jisai yang seperti tahu apa dia amia ke situ komen kupara kenmau ba kane kami iwan kenang ne ban sngap ya kasur yang mulai ukren hangi iwei ala kajong kasu keren yang keren yapi iwan sngap ya kata mau balas sngap jar ha kasito di yauku jongu pada bala jubab ani laisni un sejubab ya jinduai jonga compare ada kadai dari un snem un juba bigi di juma rei ngeskem bagawai kesni un sejuba ia kata kecil di juma ngila banong bangadon na kajong kalenda hauglei petkan nesnem ngala lebha kan nesnem ngala imha rei balai kawan dia kumne kayin jonga balai kawan dia kumne kayin jonga mau komen kupara ublay juba ini bangar adon kalenda ngayat katkum kapor jonga katkum kapor jongpi kata juba jong ublay kata good Friday kabang menin kabalong kajing jakpurom nak benta jong kibamngai Paulus nak benta kikri kadai kajing jakpurom nak benta kikri kadai kajing biye nama balai baban syak peniap yala dei nak patah ki wei dei tamru bobi iju ki om kadai ki tinjak buram ban syak peniap kalau di kana kemudian tam nolek kam sneu ban syak sempat ni kasih om syak sempat ak kare om skerjing abang skerjing tu lagu teka wait dei teka kemut wait ke badan auto ji sempat kan ban ko snep bat kado adi jom teka tinjak buram balo Hadir yang kata Good Friday Kemen keparan Mentah kami Abang Iwan Syah kena kasih Lagi mulai Ujubab Kata Good Friday Kebalong kajing dia akuram Kebalong kajing pemdam jingmut Mentah kami kasih Mentah kami Kadai kebadan muram tam Kepala jubab urut Ya kaya baru Ibasak Kadung kalengok Agane katayo buku. Dengan nakata kadau, komen kupara inod banong bamangi barok perhane idon la kadong kajingpi ilenti. Idon la kajingpi ilenti. Akat porlen, akat tayo bakul, idon la kadong kajingpi ilenti. Pad mentang pangidon hangni. Idon la kajingpi. Iba kata kajingpi ilenti jomi ayo play unkerku yani I play jubab tu ia kita dijingkul di jomu tungin up ia kepo jomu tungin Aisyah ia kepo jomu kan dadu jingkul men jisu halo kali kita orang kupa boleh ni ino ena ndai dah kupa ila kali banyak ublay abu yuni ibu kuri ulaha maka kop na kita Genesis rajul juru di kermen Kermen bagawai kasih
Matani kadi kasita. Kemangi untuk komen kepala. Tungin kan mau ya kani. Ingin mau ya kani. Mengiwan kani kami dah kata kejumum, dah kata kejumut, dah kata kejing anu jum mangin rak. Boleh cuba ya kejing keli, kani kejing ruai jonga akan dikepor. Ditungin up ya kata kepor, aduh kempakan dadai. Ay bagi kejing snap jar. Jong play kamde si junam ay bagi jing up jongi kan long kabalen na play akan ay kasi kan bangidan up an ong biang tungin ket mau ya ta identity jongi ko play ula ay ni way nang ba nginiay long barbo ikut jongu pa nginiay le barbo kaman jongu ay bagi kepaskar kami kebasuk kami kemen bau Yesus lawan ra kami menta kan sensari ini kan sensari kegi kesan ya rodut ya kemen si jongi kasinong nazal jongi bat kiberiu baro kibasyong akan dikatakan kegendong jongi indak tak jinsuk tak jinya kejian teli compare kadang ingat how no play saya kejian jong play dan sensar kita anu di email Yesus Kristus. Kami kecil bang kawan kecil kejauh belai bagayo snow na wong kini jongi yang dikepot. Kan semua segawai pat kecil lainnya kecil terku ya kene ko om. Jadi, segawai kita anu pat kawai kemensim. Tungini raplen. Ya kini kimen ki para duni kajing kermen baku jongki unta karpa kiwan syakajing syakatulong jong kajing ka asin pa berempor baro un ailut haki kajing arap isun eju kublai me pada kabur kabangimla aban yoi me pada kabur kabangimla aban yoi me pendek jadi kampula da kita kishin jom sakramen badha kirukom kibabun melaban kre ia ka kejentau jom me bahkan penpau yang kejingai juga baptisma. Kublai me rupa mensim jom me apabila sedang seperti ulak mi halor ki bahangta katahi ke kan rubio ya kabor ban penkui penkentang. Kublai me pada kajing silai makrau mela kedeu rupa ya kajing katumai nangba na kajing maya jong kajuhi ka kan wan kajing kut jong kapop kasang bat kajing sedang kahop kublai ubara peniai yakikun Abraham lengba kaduriau basau klanji ikijan bakunta kipan balaji ya kibala pelai na kajing long merau haru hidup long kadu jong kipan balapan baptis kublai me bayau kun jom me lapan baptis dawyo anis haka jom kawa Jordan lapan selayu daw mensi makut bat kadba udang sedin halo kadikna ulapan mi naga kurung jom yaki bat yaka bat yaka senam bat hadin kajing lipat jom ulah hukum hadis senran hilai tuikai ijaj penriu Kapan baptis yaki hakakerde upa bajong kun bajong mensi bakun rukmi mentang ikerpa ya kekmat jong kabalang jong me batas ngeu bha ban plit nagabanta jong ka yaki tlong jong ka baptisma to ai bagani ko kan pediang na mensi bakun ya kadingai ei jong kun balakha marwe jong me Bakunta ubriu ya wala thawa kadu jong mehi bat ya wala saikku naga dikit barim baro naga sakramen
ulang ubabit ban ki biang sya ka jing im jong ikut balakha thamai da ka badda umansim bakut. Tuai bakabor jong mansim bakut jong me higar pat ko try kan hiar lengbau kun jong me sya kane kapung baptisma. Bakumta baro kitu ya kibalat tep baro kris sya gajing yap da baptisma kin mipat sya gajing im ringkat batu uba im sensya ringkat bat me hagajilong gawai jong mansi makut ublay junam la junam. Amen. Yung try bi yung poliu royaro bat pendon burom yu junam halo ki ba. Minister Juba Plan Baro, Laban Bon, Kincunga, di Bulendong Sri. Sami wish bet and tabada sel sambe. Hadim jing penchmai chomi jing kular baptisma mami baro arot kelendo ni sawan shapi ban kerku mami sarwai yang gane ke ju hi jing ruai ke ban larwai ne ke ju hi jing ruai ni penchmai dia se si ni jing ruai hadim jing kular chomi. Lengba kajing maya pasca latep yangi baptis haga baptisma nang bangin lukla ban im batu ha kajing thamai jong kajing im bat kunta minta balapan kut ya kajing rakipor len jongi dongi pen thamai ya kajing kular jong ka baptisma bakut sasisim ngilakan tait yo soitan bat ikam jong u bat ngilak kular ban syakri ya ulay
hagabalan Katolik bakut bat kumta ngakli api higentaj yaw soitan Ngakentai, bat yakikam jong baro ngakentai, bat yakijing syukur jong baro ngakentai, higentaj yakapop banduk im kukikun lailu jong play ngakentai, higentaj yakijing kular phala jong kajing sniu bakumta kapop kan om sanshar yapi ngakentai, higentaj ya soitan upa bat usim jong kapop ngakentai, Pingek haublei upa badan bor baro. Pingek hau Yesus Kristus sukun bamarwi jongu utrai jongi ya balakha na kamare athei sati la syayap bat la tebiu bala mipat na kibayap bat la syong hakamon jong pa ngakentai, Pingek hau mensi baku jaga balang na teling baku hakajia selok kiri ku hakajing ma biya kipop Hakajing lipat kado bat hakajing em bom jukut ngakentai, Madu blei badan bor baro upa jeng utrai jongi Yesus Kristus ubala penkha tumai yangi daga pada mensi makut bat ula ai yangi hakajing ma yangi pop jongi unri yangi hakajing ai jongu naga banta hakajing em bom jukut ha Yesus Kristus utrai jongi amen. Enta maglepo nimla dapat teh English yang piwai kedwai timbun dan Yesus serai pasal ini kada kati kena. Sim kejarwa yang doi kaum bagi betul haleluya. Lain Sedon kecing buai kalau kecing terwa dan nak pergi ke lawan rai kecing terwa jom pergi sebedua inong yalam kecing terwa kita yang kecing terwa jom Oh
kedua men para bagajing kena jonga bat jongpi kan long kepriang hun mak play lupa badan bor baro to priang ikir pat kutrai gajing duai jong ipat jong men lambat gajing terwa kenya jongki bagataya kepala sedang gajing maya pasca kanla ada kabo jong men banyalam yangi sya gajing penkia bom juku dau Kristu trai jongi Ayundan rengkat bati rengkat batiru token jiwa lagi donu niken jiwa kisahudra dongin ayu yau trai ken radu play jongi Henry kam tam magani kami niaro pendan buram susu yami Nabaya presukun lambrot pasca jongi laknya Namar mauke nyulang kulang brot pesisha Ubalakit no yakipop jangka pertai Ubadak bayap kula pendu ya kajiyap jongi Badak pemipat kula penyo biang yangi ya kajing jongi Namar kata baladamnya daging men pasca kepertai baro kawai garisa daging ya ro ya min kibor beneng rubat kin hunangel kirwai lang ya gajing ruai jong keburon jong min bat kipen benak lem sange Nakabor pada kajing train jong mensim bakut ngajing em pada penkut penkentang ya ki baro ban mem ju sange ban lum halade ya laupai nang banadu kami hadu pasep kasi anturwai kaknya kakem bakut sya ka kerteng jong me nama kata kutrai kerpat rit yami pada ujung mensim mensim bahar penku ya kini kajing ai Ibang ilawan rak ben pentang yaki pakidup kelalong yang kamet pakasnam jong trai jongi Jesus Christ ubala hukum yang ban penmenta ya kine kijing maya nama mauhi hakamit belai tino yau
Ula shimya ku badap aingu yame, ula duai ku ula kedia badula ai ula kisendra ong. Roshim batu bam nakani pi baro, nama kani kalong kemet jonga, ya kaba en aiti nakabenta jongpi. Agju berkom zalaya bam la shimya kuri dap ai biang yame la tuai ku la ai ga la kisenram om. Do shim batu di nakani pi baro. Nama kani kalong ke kuri jong kasnan jonga. Jong ke jutang batu mai bat bam jukut. Ya kaban penmi nakabenta jong pi ba nakabenta ki bubun. Nakabenta ke jingma ya kipop. Tule ya kani ban ken mau yana. Kajing maya jong kajing Badru kat bangi akmi lenti ya kajingwan biang jonggu iturwas nyong ame ya kane kajingnya kabaku bat kabaim nikir pad ya me dupet ya kajing turwaknya jong kabalang jong me badru kubur ya jin kenya pada kajing yap jonggu melamon ban penyesuk yangi bat mei Tuai memangi ya kiban sa de kamen pada kasnam jong ukun jong me baria kiban pendap rom mensi maku jong u gin kelalong kawai kamet kawai kemensi ha wis John penchana yangi balong ke cikterwa bam chukot kami namge yo edong baten la bagi barchi chome karbange ren karbe kamaria te soji bako kami chomlei Rengkat berjusah bukor turen jongka Lebih apostol bukor martir berkerau burong Kantam joy sudong yada jongka baris jogi Makir riukor baro Agak pengisyan ya banyo cinyaram Nega cinya sal lem maklem kut jogi Agman jogi Nikar bantu trai tuai bugil cinknya Cink penisuk jogi Wan penroy kesukesan mekecik penin mata pertei baro away. Tus ngawang penskan mekecik ngai mekecik ni. Ekabalang program mengesla pertei. Engkadu shek ri jomi. Uliu falu koi jomi. U Victor Lengdo malu Bernard Ledu kibishop jomi. Kakenoon kibishop Lengdo baro. Maru pai baro nyobang la penlong ujomi. Tus no bigi cintuai chokai kiye kesem kawa melalum lamban khot panelum lam man chomi ko ba be isbon age chinges nei chomi tulum lam alati egi kon chomi baro ke da sapria asatlat ka berte kegen men ki parajo mission ram ba kente kula klab no kamtam email ba ken men ki para ke ye ke twan chomi Kamtam ye pada berdal cero mina sedap benai au neu benai hi ibadai nakai kaparish jogi ibadai to parot lapen semua bahaya mi shua makin klan nakai kecilin
Toprian yang dia kecil sekehi ma jomi. Hantangi kermen bandon berbingin jelum lam. Tak keburon jomi. Kau Kristrai jomi. Kau bamente se ilo karte. Ya baru orang cima. Ikerpat ketrai lagi seu baro. Aga jing sun jomi doa jing suting sanya kisni jomi. Nang pada gaji Arab pada gaji isnei jomi. Ngin laj pada bo nakapop. Pangidio tiada nagaji kerja baro. Kat bangidang akmi lenti gaji kermen bahu. Bat gaji wan bat jom nang penim jomi Jesu Christ. Pada kajing semon jome to aega kajing suk kajing telik away kakum kaman jome mame ba imot basan sha junam la junam kajing suk jom try gandan barboreng gat papi Suk mangi barok basya kot syakane gaji kawai jongko lambrat. Ya gitu kiba melapsa pura dan sakramen Paskah. Kau Kristus rai jomi.
sambor jong kapon. Batuk ta ubah kajing mipat jong ukun balak hamar wei jong u. Ulah pencamai api naga benta kajing imbom jukun. Un pendabi api naga bainam jong kajing bam yapsu. Menta kasmi jong kajing syak sitom jong trai. Kilapoi syak kapakun. Doai mamapi kibarake kajing kemen jong kasih krau paska. Pinpoi la kajing yarap jong kres. Mereka kajing kemen agamensim. Syak itu kisni kawai. Balalake ha kajing kemen junam. Baru belai badan mor baru ongker kuyapi upa baru pun baru mensim baku. Kemas kalawai tulis sup bani dengan syakri hoki abtrai. Aleluya, aleluya. Yesus, ya boleh, haleluya, haleluya.